oyihiriho kuhereza y'ebitanda ebirukukozesebwa omu marwariro Empa buhwezi abarikwegiitira hansi y'ekibiina kya Ruhama Development Initiative baherizeyo n'enkoni z'abakuzire ebijwaro by'aba bodaboda n'ebindi. Tuendezo uniform twabaha muzikomeje kandi mutekamo mani mukore tujya kugezaho turebe nti twabaha n'ibindi bikira kutsima abafamileji kwijuka enyime yibakuruga kandi enzarwa zitu nanogumana bijuka emirimo yitukora nitukunda abantu nkaba ahiba kuba barihona bakamanya ngo ahiba kuruga enyuma hari abantu aba bodaboda bankosa mikono. Abebembezi basimira omuranga gw'abantu aba nikwe kushaba abandi kube cyo kureberaho okukira munanga kugisima kwijuka abanyarahama ekabakora katombe cya Rahama yatombekera ibintu by'amani ene tombeza kutereza nyakahitisho mero ya primary ambaye nyenda kwamiza ntaka mazire biro bishatu inza kwana gambira first lady eki wakorerizo ngohereza abantu mushanjunari munani tokamanya ngo kiba kijwire enjura naramizi gashishika omu district ya Buhweju abikereza bari omuhururu yo kurundana sente zo kumarira ekereziya ya St Charles Omuri Town Council eya Kashenyi ezitire twine cash omushaho yitu zeze milioni 19 emtwara 3 ashingirukaga obwe abombe kiba engineer bakutubarira mutwende milioni 5 nemtwara 83 enkumina 850 twaga katwarite nshaho 10 za cement araba mpire nshaho 80 na yongera nshaho 6 wajangu zino kika 10 omumugo mukama gumize. Reverend Father Alex Mugasha bwana mukuru w'ekereziya ya Butare nagira ngo abikereza bine kukoresa amaramizo gabo mwene kirungi twantombeka tukatekana ka munana tukagama utuombekera mukamaki nyarujo nyonka barakwate potania nasima munonga izoberi abato fundraising hakombeka nyaruzo ya mukama aba basize kurundana sente ziri kurenga muri miliyoni 4 n'emitwarana na mushanju gasha kwa Juliet Charles na Simon Ayamba.